pinterem, kamu terperani, age tengah sabah ari peri kin suruh si jaga isa. Gandia kamar bunyi-bunyi karena ia pintu rusuh taman berdan ate nungana keringe dungna tadi ia kinara iba singatan tenduk karo nalit ertina hari-harita si teruskan kinpe nambahi luka pusuku milik dosa jaya nading kenaku di gandia kamar bunyi-bunyi karena ia kin rusuh teman duerdan ate dungana keringe dungna tadi ia kin lalang iba singatan tenduk karo nalit tertina hari-harita si teruskan kinte nambahi luka pusuku milik dosa jaya nading kenaku udara dingin ambillah luka tada kena teku menang tapi ialah masih ngetemu Salah